Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto ochwalo gige thieth ne nyamreche maromo 5,000 e romo madhi nyime ma thieth KICC e buore Nairobi. Kaka Lilian Atieno leronwa, jatend piny owacho ni sirikal dhi chung'e 50% mag chulo negi SHA ka counties kawo ting' modong'. Ne en romo mokwongo pacho kama notimore buore Nairobi, kendo kelo kanyakla jochiw thieth 5,000 kawuok e konde duto mar Kenya. Kwanza leo tumekuja hapa kwa sababu ya gongamano la kitaifa kwa mambo ya afya, ile inaitwa the first ever health summit in the Republic of Kenya. Romo makende ni mano yore kod jotelo mamoko kamoting'o jatend migawo mar thieth Aden Duale, sirkal osingo mar rwako nyamrechegi e okumba mar thieth mar SHA. Majina zao zimekaguliwa na Social Health Authority. Kwa vile umenipatia hii kazi ya summit mpaka kesho, Thursday, Friday nitaweka kwa system ya Digital Health Agency. Monday morning wataona message kwa simu zao zote ya kwamba hawa wako na bima ya afya ya sile ya SHA pekee, Social Health Insurance Fund. Ruto bende omedo siro ni okumba mar thieth tiyo, kendo jochiw thieth go ibiro chulnegi okumbano kod sirkand kaunti kod mamalo. Inatulazimu tuseme SHA inafanya, na tunasema hivyo na evidence, na tuko na ushahidi. Tumekubaliana tutawalipia bima ya SHA 50% by the counties, 50% by the national government. E nyasi no chwal negi gigo magikonyorego e tijgi mapile ka pile, simu kod bag mag ting'o gik thieth. 7,800 kits we are giving out today. Na nyinyi mutanihakikishia kwamba na nyinyi mtafanya. Mutasaidia sisi kwa mambo ya afya. Jotelogo omedo jiwo tije nyamreche e bero ngima oganda e gwenge mapachoka. DSPs wa Nairobi, gavana wenu amesema mnafanya kazi mzuri sana mwanzo. Mimi ninawashukuru. Community health promoters wetu wote. Tuko na community health promoters zaidi ya 1,107 Kenya mzima. Nyinyi ndio mashujaa wa matibabu katika taifa letu la Kenya. Lilian Atieno, Ramogi TV.